turabaramukije nyakubahwa Apotre turabaramukije turashima Imana ku bwanyu kandi turabaha ikaze hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Ikaze mwakwidondora bariko baradukurikirana kuri ABN TV. Mwidondore. Amazina ni yayandi nitwa Apostle Harerimana Joseph Yongo, nkaba ndi hano mu gihugu cy'u Burundi. Hanyuma ndi kumwe na madame wanjye Revera Pasteur Mukakarisa Viviane. Ntabwo ndi jyenyine, ndi kumwe n'umumenyesha makuru Gakire Samu Urugendo TV. Tukaba turi hano mu Burundi, bikatubwira abantu batwumva mu Burundi, bamwe badukurikira baduhamagara buri munsi ahantu hatandukanye, bakurikira ibiganiro dukora, tubabwire ngo idigiri nini dige. Gukira ni nonaha rero, kubohoka ni nonaha, noneho usengera bya byifuzo bahora bahamagara, bikatubabwire ngo igihe niki. Murakoze cyane, ariko hari ijambo mukunda kubabarira kugira ngo bigende neza. Ni igihe ni imitwaro, bazana imitwaro, abantu boza abantu bameze gute, kuko mwamaze gushika icyo gikora amasengesho gikora nikiratangura cy'ibitangaza ubutumwa bwiza. Tuzoba turi hano muri nyubako nziza nk'uko bari barayibona abakunzi ba ABN TV. Tubibutsa ko ari mu Kigobe, nta kurashima mu Kigobe n'ishengero rya Holy Spirit Church rikorera. Ejo kuwa gatatu tuzotangura saa 5, ku munsi wa kane zibari saa 8, ku munsi wa gatanu zibari saa 8. Tukabaha ikaze kubatumira kandi tukabasaba ko partage bosangira buno butumwa na nino invitation y'umukozi w'Imana ariko arababarira mu mwanya rero tubarira abantu n'ibisabwa kugira umuntu aze n'abaye hoza bafite ibibazo ibihe cyangwa bifuza iki muri rusange. Icyo twabwira abantu, dufite ubutumwa twahawe n'Imana buvuga ngo ayidigire ibindi dige. Iryo jambo riravuga ngo gukira ni nonaha. Hakiri iki? Hakiri uwamenye ko arwaye. Iyo umuntu yamaze kumenya ko arwaye, atera intambwe yo kujya kwivuza. Kabiri, nta mudogiteri n'umwe ushobora kukuvura indwara atayipimye. Abanza kugushyira mu cyumba cy'isuzumiro akagupima. Ntabwo twaje twikoreye inshinge cyangwa ibinini, nta nubwo twaha ibyatsi. Dufite ijambo ryahanuwe ariryo Bibiliya yera, nk'imbaraga zikorera mu ijambo ry'Imana. Twabazaniye ijambo ry'Imana nk'umuti. Kabiri, tuzakora mu cy'Imana yashyize muri twe. Mu bwami bw'Imana intare ibyara intare, imbogo ikabyara imbogo. Ariko se mu bwami bw'Imana Imana ibyara iki? Imana ibyara Imana. Hari ibintu rero abantu basengeye imyaka, bajya mu butayu, bajya mu misozi, bajya mu micungararo, bariyiriza, bashobora barabasengera, biyiriza ubusa biranga. Jyewe nahawe ingabire yo kubitegeka. Ntabwo nsengera ibyifuza, ahubwo ndi mu mwuka wo gutegeka ibyo abantu basengeye n'ibikundi. Nta nubwo nirukana abadayimoni, ahubwo nkwiye gutura mu mwuka abadayimoni bambona bakiruka, kuko ni ibintu bikwiriye kumbona bikiruka. Ntabwo nsengera abantu ngo babyara, ahubwo nibutsa ko n'abantu kubyara ko ari uburenganzira bwabo. Ubutumwa dufite n'ubwo kwibutsa abantu agaciro umukristo afite mu mwana akagarukira. Umwana wa nyakubahwa perezida wa repubulika w'iki gihugu hari ibintu atakenera bitewe n'urwego se akorera. Mu bwami bw'Imana ndi umuminisitiri, mwakira umuminisitiri w'Imana muri iki gihugu. Ndi umwe mu bavuga bikijyana muri ubwo bwami bw'Imana. Ntabwo nsaba rero, ahubwo narahawe kwirukana dayimoni. Sinsaba imbaraga, mfite imbaraga muri jye zo kwirukana abadayimoni. Gukiza inyatsi n'akarande ntabwo ari komande ntanga y'imbaraga mu ijuru. Ijambo rirangira Matayo 10:28, nimugende mwirukane. Gatatu, abantu bagomba kuva mu rwego bariho bakinjira mu rundi rwego. Ntabwo abakristo aribo bantu bagomba gukina, ntabwo abakristo aribo bantu bagomba gusa nabi, ntabwo abakristo aribo bantu bashobora kuba mu buzima bubi. Oya,
tubwira abantu ko ari uburenganzira bw'umuntu gukira. Ubukire buri muri jyewe, ubukire buri muri wa wundi. Abantu tuzabaha inyigisho zituma abantu bahindura imitekerereze, kuko maze imyaka irenga 20 ndi umuvugabutumwa, ariko mbohotse mu myaka 2. Mu myaka mbere yuko mbohora abandi nanjye nabanje kubohoka, ndibaza ngo ni iki gishobora gutuma nkorera Imana ngakena. Ni iki gishobora gutuma mbaho mu buzima buciriritse kandi ndi umukozi w'Imana. Mfata igihe ngira ibintu nirukana ku buzima bwanjye. Umuntu wese uzaza mu giterane hari ibintu tuzirukana ku buzima bwe. Bya bindi ngo ntari muri ntabwo nabona umugisha, bya bindi ngo nitwa naka sinabona umugisha. Oya, udafite ukuvugira. Hari muri ibyo byo imbere y'Imana afite umuntu umuvugira, ni umukuru w'abatambyi kandi yitwa Rukundo. Mpamya ko izina ryanjye ryanditse mu mutima we. Tuzibutsa abantu uburenganzira bwabo. Sawa gusa tubwire n'abapasiteri bazaza mu giterane, dukeneye abapasiteri bafite impinduka. Ubu umuntu uzashobora itorero, ishengero muri iki gihe ntabwo ari umupasiteri ufite ibibazo, ntabwo ari umupasiteri ukennye, ntabwo ari umupasiteri usa nabi. Isi iri gutera imbere, Burundi buri kwaguka, isi ikeneye abantu bagutse mu bitekerezo. Imyaka twatambutsemo, ibimenyetso biranga pasitoro ni ikote rishaje, ibimenyetso biranga pasitoro ni agakapu n'inkweto zahengamye, n'abana b'indahekana badafite ibyo kurya. Ubwo buzima ntabwo ari Imana yateguye. Umukozi w'Imana ni iki? Dufite inyigisho zisangura abakozi b'Imana. Dukeneye kubona amajanse y'imodoka y'abapasitoro muri iki gihugu. Dukeneye kubona amayetaje agiye kubakwa muri Bujumbura, ari abapasitoro bayoboye ishengero muri iki gihugu. Dukeneye kubona amato abandi bantu bakira. Ntabwo dufite amasezerano yo gukena. Ukorera umwami arahemba. Bakozi ba perezidansi bahembwa neza. None twebwe dukora perezidansi y'ijuru, ubuzima bwacu bugomba guhinduka. Turakugira ngo twibutse abantu ko bishoboka, kandi kuvuga ibi tuzaba ubuhamya bw'Imana yakoze mu myaka 2, duhinduye imyumvire, tukamenya ko dufite ibitekerezo, dufite muri twe ko dushobora kubwiriza ubutumwa bwiza, tudasana ibibazo, ahubwo dusana ibisubizo. Tuzahindura imyumvire, kandi guhindura imyumvire biragora, bisaba kwizera cyane na experience n'imbaraga z'amasengesho. Ibi rero bazabimenya, bazabivuga, bazabyongorerana, bazamenya neza yuko koko uzadukurikira. Umuntu wese uzaza muri iki giterane, uzajya umanuka hariya mu mujyi Bujumbura usange ni abacuruzi, abandi bazaguka. Tuzigisha abantu gukora, tubabwire ko bashobora gukora. Iyo wuzuye umwuka w'Imana, ibyo ukora byose bigenda neza. Abakristo ntabwo dufite amasezerano yo gukena. Oya, gukena ni imyumvire, gukena ni ibitekerezo. Iyo uri pastor ukennye, uyobora abakristo bakennye. Iyo uri pastor usa nabi, ugira abakristo basa nabi. Kandi roho nzima mu mubiri muzima. Iyo umubiri urwaye na roho nzima ntiyaba nziza. Turi hano rero, ubu ni ubutumwa Imana yaduhaye. Tugomotse mu gihugu cya Asiya, mu biterane bitandukanye, ahantu hatandukanye, kandi twahinduye ubuzima bw'abantu mu rwego rukomeye. Noneho ntabwo ari uko twumva ku mbuga zitandukanye, ku mateleviziyo atandukanye. Mu gihugu cy'u Rwanda twaje mu Burundi kuvuga ngo yidigire n'ibidi. Igihe cyo kuva mu bintu, mu matiku, mu magambo, mu masengesho adafite gahunda, abantu bakarataka. Uyu mwaka utangira Imana n'amwego ni umwaka wo kwataka, kandi koko twaratatse na madamu wanjye. Hari ibyo Imana yakoze bifatika, bimwe mubona ko ngo abatu wa mupasitoro Imana yahaye umugisha, wa mupasitoro Imana yahinduye ubuzima, bitewe n'uko twamenye neza ko mu Mana ntabwo twinginga, dufite uburenganzira. Abantu dukeneye mu giterane ni bandi bantu bangwa skri. Ibibazo byageza, ibi byageza bane bati business yanjye nkeneye ko byarandi. Bamwe batwite amasezerano kugira ngo babyare, kuko natwe hari ibintu dutwite bikomeye mu rwego rw'isi, muzabibona no mu Burundi. Tugomba kubyara, niyo mpamvu tugenza, kandi twarabisengeye
turi hano rero turarika abantu batandukanye mu gisagara cya Bujumbura mu micungaro, ndetse twanumvise n'abantu baduhamagaye bari mu ntara zitandukanye bazaza kudukurikira, bari bafite icyifuzo gikomeye. Twakira amamesaje muri Amerika, muri Canada, mu Bubiligi, muri East Africa, mu bihugu bitandukanye, bati umukozi w'Imana duhawe umugisha, tuzakurikira igiterane ku mbuga zitandukanye kuko ugiye ujyanye umugisha mu Burundi nahareba. Kandi turi kumwe n'Urugendo TV, tuzanagaruka hano mu bihe bitandukanye, turi kumwe n'abamenyesha amakuru ba Yongwe TV mu biterane bikomeye. Ntabwo umugambi dufite ni munini, gukira ni nonaha rero, kubohoka ni nonaha. Tuze kubona abarwayi babo ndagiye gukira ni nonaha, tuze kubona abantu bafite ibibazo n'inyatsi n'imibabaro gukira inyatsi n'imivumo ni nonaha, tuze kubona n'abantu ngewe nanze ubuzima ndimo ngiye kwakira ijambo ribuhindura ni nonaha. Tuzagaruka abantu batumurikira bati dore ibyakoretse, dore ibyakoretse, dore ibyakoretse. Tuzashishikariza abantu gukunda igihugu kuko twabwirije ubutumwa bwiza mu biganiro twagiye dukora n'iyana ku Rugendo TV. Hari ibiganiro byinshi twagiye dukora tuba ko Burundi ari igihugu cyacu cy'abaturanyi cy'abavandimwe, ko tutakwemerera umuntu wese wajya ku mbuga nkoranyambaga ngo agumure igihugu asenye. Izo ntambara twarazirwanye, turabwiriza ubutumwa bwiza dusenye. Babandi rero nibaze, tuzabwira abantu umuhanuzi w'Imana uwo ari we n'umuhanuzi wa Satani. Tuzabwira abantu umuhanuzi w'Imana uwo ari we n'umuhanuzi w'umugambwe n'umuhanuzi w'idini n'umuhanuzi runaka. Ibyo byose muri izo nyigisho muri iyo minsi tuzazitanga kugira ngo abantu bamenye ababapfunyikira amazi, abababeshya, abatumwe n'abantu gusenya igihugu, gusenya amareta, kugira ngo twubake ubwami bw'Imana kandi twubaka n'iki gihugu Imana yaduhaye. Murakoze cyane, ni umugisha kuba mwashyize mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi, igihugu kirangwa n'amahoro n'umutekano, igihugu kirangwa n'ibikorwa by'iterambere. Ariko kandi amatwa dusumira ngo amavuta, hari n'ukuntu amavuta muzasiga izo mbaraga nyene muzozisiga muri kino kibanza cyangwa se muri ino torero, harimo no kubyara. Icyo ari cyo mumenyesha abantu bari gukurikirana. Icyo twabwira abantu, ubundi ntabwo Imana ishobora gukora ikosa ngo itware Mose hatabonetse Yesuwa, nta nubwo Imana yatwara Eliya hatabonetse Isa. Turi kumwe rero na hano, si ibyo gusa bizaba hano, tuzasukaho amavuta profete kugira ngo asigare akorera muri ayo mavuta y'ububyutse, ayidigiri iminidigi yo gukiza abantu no kubabohora. Ibyo nacyo ni igikorwa kizaba, kubera ko siwe gusa, hari n'abandi bazikorera. Abazungu bari kwikorera mu bihugu bitandukanye, yo wikonerese mu mavuta y'icyubahiro ugira icyubahiro, yo wikonerese mu mavuta y'ububyutse ugira ububyutse, yo wikonerese mu mavuta y'uwazamutse urazamuka. Ibyo rero ndabizi neza, ubutaha ntabwo tuzaza kwakirwa n'abashyitsi, tuzajya tuza muri iri torero nk'abaje mu rugo, kuko hagiye gusigara umuhungu wanjye uzasukwaho amavuta. Kandi si ibyo gusa, mu minsi mike ibintu biragenda neza, turohereza amakorali, turohereza abahanzi, turohereza ibintu bitandukanye, turohereza abashumba. Imana irakora ibitangaza. Ni biki Imana ishaka? Ubumwe bw'amashengero. Nta muyuda, nta munyamahanga, ubumwe bw'amashengero n'uko abantu bagomba gukora. Ntushobora kuba rutahizamu mwiza udafite rutahizamu wigiraho. Ntushobora kuba umuhanzi wa gospel cyangwa umuhanzi w'indirimbo zisanzwe udafite umutoza. Twaje hano gutoza rero, kugira ngo nyuma yo gutoza tuhasige Yosuwa n'ibuye ry'ifatizo, hanyuma nawe asigara akorera, cyangwa se Isa asigara akorera muri ayo mavuta. Dushishikarije abantu bose no kuza guhura n'imbaraga z'ububyutse n'imbaraga z'ijambo ry'Imana. Ayidigiri iminidigi, gukira ni nonaha, kubohoka ni nonaha. Murakoze cyane, abantu bazaza ari benshi namwe kubyumva. Ubundi mu Kirundi tuvuga ngo usangira n'imfura ikagusiga ifuro. Umuntu w'Imana, intumwa y'Imana
ni umukire ubwo mu giterane kubera umwanya uri kutujyana zo gushinga intaye gatoyi ni umukire aravuga ngo ku isi hose agendera mu mamodoka heze azimbye mu kirundi tuvuga azimbye azoducira akanya gato umwanya turawufise umwanya n'uwacu tuzahagarika amasaha kugira ngo iyo ntahe n'abakunzi ba Bene TV ndetse no ku Rugero TV bazoshobore kuyikurikirana bizogenda neza mwumvise imbaraga zo kwizera azoducira gace kandi bizogenda neza reka rero tubashimire ariko nimara akajambo yorangiza tubarira nako yakatubwira akabara n'abakunzi ba Bene TV ibyo twabwira abantu reka tubabwire ngo ejo mu gitondo tomorrow leo kabisa ejo mu gitondo umuntu wese abwire ikimubangamiye akibwire ngo igihe niki ntutagira isesemi ngo wumve ko hari ibintu ugomba kuvuga ntabwo uzaruka ababembe babaga ku irembo nyuma y'umwumbi Samariya ariho babohe nta kindi cyari kiri hariya bari bashigaje kwipfira gusa ariko mwabwiye undi nituguma aha turapfa reka dupfe tugenda muri kwa gufata icyemezo cyo kugenda Imana ikoresha ibirenge byabo batera ubwoba ingabo zagose Samariya bazana intsinzi reka tubwire abantu ko mu kibi ariho Imana ihishe mu icyiza tubwire abantu ko mu kidashoboka ariho Imana igiye gukuramo igishoboka tubwire abandi babo ntibikunda nibo bigiye gukunda tubwire abandi babohoye Imana bumva ko bitashoboka turakugira ngo dutegeke urumva iryo jambo gutegeka iteka ry'umwami rirubahiriza hari ibintu ejo tuzavuga byubahirizwe ku buzima bw'abantu byubahirizwe ku buzima bw'abantu niko Imana yatwoherereje hano guhanura barahanuriwe ubuvugishwa barabwumvise bumwe bw'ukuri cyangwa bw'ibinyoma ahubwo ndakugira ngo ntegeke bimwe bahanuriwe bitakunze n'ejo mu gitondo rero musibe mwamaze kubyumva gukira ni nonaha kuboka ni nonaha no gushima ni nonaha uzashima none mugurutse ubona igitangaza wareka gushima gute kuko ubundi Imana ifungura amashimwe niko nabivuga kandi mu Kirundi murabizi ubushimye abayongeje n'uwongeje abashimwe niko tubivuga mu Kirundi isango rero n'umunsi w'ejo kwa gatatu musibe muzoze kare ibanza dufite ibanza bito dufite ikibanza gito muzoshike kare abasaba urugusha n'umugisha mwumva ko dufite iminsi mike kandi utumira n'abandi Yesu Kristo abayenze umugisha tuzasubira aho bukera amen.